Nimin Khan bu changphai YMA branch te chuan an khobula chimluang luya sanghachi enge mazat an chua Sarkar lai puin eirong bona gas bancheng zan in nimin lama ati hniam thu puang ma se kolasi pa chuan voina ret ngaya shal alani India ram hun sang sang atun lai hian mitna shi aleng mek nia shiat ani a he shileng lakami puite kan lo film khurlok na le kan himna turin health department chuan thu chua siam Thirtu te chibai ole voin ogas na somthum sangmi somni pathuma chanchin thar kan nei te longai thaang achiar tu no el bana ruat pui Nimin Khan bu changphai branch YMA ta chuan an khobula chimluang luya sanghachi enge mazat an chua le a heng sangha te hi humhal pui turin twal chung mi le khwal khwa mi te an ngen ani thu chuan siama an khokianga chimluang luidung chu hunrei to taka changkhan an lo humhal to a sanghachi po kumtin an lo chua to thin awangin luidung ven him pui tur hian mitin an ngen thu an tar lang ani Sarkar lai puin erong bona gas mancheng zan in nimin lama ati hniam thu puang ma se kolasi ba chuan voina ret ngaya shal alani Central Sarkar in nimin Khan thu chua siamin erong bona gas man chu cheng zan in ati hniama hei thu chua ani atangin man ngal turanga soi omma se kolasi pa gas agency mizo fet te chuan ret ngain voin Khan mi puya an la pe chuaka voin Khan venglai bazara mizo fet te hian shal chuakin ret ngai an man chana IOC in nimin a ret ngaya an pek chwa wang ani thu mizo fet thok tu te chuan an soya nimin a chip local te chu ret ngai veka an shal tur thu an soi India ram hun sang sanga tun lai hian minna shialeng mek nia shiatani a he shileng lakami puite kan lo film khurlok na le kan himna turin health department chuan thu chuan siam tun lai India ram state tam taka mitna nam mitsen room aleng na sa hle a Mizoram a po aron thleng ni a shiat ni in he wang hian mi pui shil shiata in ven le in enkol dan ti tur le ti lo tur shiat tur te health department chuan thu chua an siama mit ek in charo omin tui chuan so lum pip pepin shuk turani a tuilum chuan sawa om mai lo chuan tui thiang lim in tlak man tur ani mithor ma in kut silfai thin turani a romal thiang lim ti su emo towel fai mangchawin mit shuk turani pon chhuana atar mit dum bun thin turani a kut silfai that tur ani a mit doctor emo medical officer ne na in entirvat tur ani steroid mithor hi ana zonga man lo turani a steroid te naw deuh te po doctor te le ophthalmologist medical officer te thu lo chuan man mai lo turani damdoi dora mithor du lei mai lo turani a damdoi in hnai ber pan thin masak turani mitnuai lo turani a lukham le towel te chung te ne in man jom lo turani a naupang mit sen rem room le mit tui tlareng ani chuan sikul kai tir lo turani mit a sen rem room ani chuan zin chwale van tlang pun khom na akal lo turani a ram hnim dam doi le thei tuite man mai lo turani Home Minister Pulal Cham lian chuan Aizo Press Club a chanchin mumi ti akoma a department chan pathum home taxation le disaster management and rehabilitation department te masona sang soyani Minister chuan home department masona sang soin police department a reng sang police anin dai lo thu soya kumsang ni som pakwa January tha a constable zali so paria ten hlotling taka training an zo thule kumin January tha a compassionate in me and his sombriat paruk so training tir le anni thu asoya Hero Motor Corporation atangin CSR noya lir thei ke ni nei za an don thu te India ram hun sang election duty an chwa chin thu te kumsang ni somnia cyber crime police station puitling hona kumin July tha thleng case zanhi somri pasari zialu to ani thu te Mizoram hun sang police office building le quarters sakzo ani thu te minister hian soi Mizoram Police Station somli le outpost som pathuma CCTV da ani thu tele ti changthun tumzel ani thu te minister hian soibok hengba ka hian Home Department nuaya Directorate Shang Fire and Emergency Services Mizoram Home Guards and Civil Defence le Forensic Science and Laboratory mason na le hlotlin na sang te minister hian tar langa an report hnung bera
Manipur atangin mi sing khat sang ni zaria somriat pathum sahim na zonga an ron ral tlan thu le kongshang shanga sarkar ina chomdo zel thu a soibok hei ba ka hian minister chuan department dang pani taxation le DMNR mason na le hlotlin na shang shang tar lang boka kumnga chunga sarkarin chia ala khoma pon na sat thu le kumnga chunga apun na chu za somni ani thu a soi DMNR lampo kongshang shangin an chet na sat thu minister hian a soibok in than puan nuwa SCDP semti top turangen na MPCC in ECI ya an thlen kumin MLA in than puilo om tura in buat sai na te thli thlai Mizoram ronzin Election Commission of India ho to te na nimin khan Mizoram Pradesh Congress Committee chuan MNF sarkar chu in than puan nuwa SCDP sum semti top turin ngen na an thlen tholeni khan ECI ho tu tele political party shang shang IO te Aijal kalpanin koma he huna hian MPCCI o te chuan in than kai hnoi thu poimo shang shang te an lo thlena an thu thlen zinga hian MNF sarkar in SCDP sum an sem chu in than puan ani atanga ti top mak ani na tura ma la turte in than na kai hnoya sum le ther hlop semare theina tura chan la turte tar le rwal ban lo te ta na vote thak dan osam jok ruang man turte injin ni le pathian ni ya in than vote thak hun ruat lo turte in an ngen ani tun chuma ECI in state in than ma bag in buat saina te en puya an tlo hi ti chinda ni ma se ECI how to lian zong mi som ni chuang an fe chwa hi thil chin sia tlak tak ani thu MPCC chuan an soi in koma hian Chief Election Commissioner le Election Commissioner pahni te ba ka Mizoram Election Officer enge mazat an tel ani Election Commission of India thunei tu te Chief Election Commissioner le ECI thunei tu dang ten Aijal kalpa political party shang tele official dang ten income na an neya MNF party IO in MNF advisor H Lalzirliana MLA David Laldu Kima secretary le F Lal Than Khoma secretary te an tel Mizoram Chief Election Commissioner le ECI staff mi somni ten avai khatna Mizoram aron tlo awangin lom thu an soi Mizoram chu Christian Ram kan ni angin election kai noi thil reng chu sa khoni poimo inrin ni le pathian ni ya ruat to lo turin an ngen election kai nei thil te chuni nga ni arwa to chin turin an ngen bok ECI thunei tu te chuan MNF party thu thlen te chu ngai poimo le ti hlotlin ngei an tum thu an soi ni in MNF IT and social media thu chwa chuan tar lang Kumsang ni pariat Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association chuan an hi na ata ni min atangin sikulan khar Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association hian ni somni pariat thlariat sang ni somni pathuma edoga hlan kai phuta no teaching day an man nuwa sarkar atanga thulom om an don lo awangin nimin khan sikulan khara thulom om an la mu chuan lo awangin school an khar chhunjom le a tiam chin om lawa sikul hi khar an ni bengwarna zo na changin Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association try to the chuan sarkar atanga thudon engma an la nei lo thuan soya minister chen khat chuan an thu soina chen khata theitop chwa pui an tum thu chu an soin an shia a sarkar atanga thudon ero an la nei lawa an khari zel don ni in an thu chwa hian an tar lang Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association try to the soidanin an sikul omna te hi kholian tak an ni awangin zirlai po an tam hlom hle a MIGLAH SSA nuaya sikul pakwa a zirlai sang khat don an ani tarlan to angin Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association hian nimin khan thu chwa siamin kumsang ni som pariat MLA in Thandona edok ngia ta movement na tak ni somli pakhat school khar road block le khochunga sarkar office te an khar nuwa aizola kongzo tura an ruang man lain tuna Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School Association tarlandanin sarkar tharapian vele Mizoram Chief Minister zaom takpo mu ngal di in thlan ma a an boruak le a ministry hnuaya beise na sang tak an nei thu te an soya until ngiat edok granin 8 po remchang masability sakturang ngen non le ni in lom takin anin bia ani hemin hu hian Education Minister zom takbo Mizoram Government Lamsam Aided Higher Secondary School
Association le Sikul Mal Managing Board Party Shwai tu ten voi tam tak mu ani a beise na sang tak ner an adok hun thlirin an ho thin ni in an soi ma se hun tep te to taka school upgradation kalpui ani don tak meu chuan sarkar sumhar satzia le sumin adei ve tak lo thu shiat ani le sian ti a Mizoram sarkar hian an sumhar sat thu an soi chu an thin ti tar langin Mizoram government lamsam aided higher secondary school association chuan ma se sarkar ain kumsom hi zat sikul lo ha pui to tu thingtang khomi pui te chu an ra thei jok ti chu sarkar po hian min shiat pui ve se kan du ani anti khotlangin an mamona asane mawangin Mizoram sarkar chak tak po hian atiam to angin edok granin 8 tura angai na zon pui thei an ringtlat ani ti po an thu chua hian an tar lang ani Sakordai Community Hall a ZPM le HPC ten tho ho na thuthlung an sign he huni pu arzo nun sanga ZPM PSC member chona kai shwaya pural sun thang mar PS EFCI Sakordai chuan hun ser mangin pudarian sanga GS HPC General Headquarters chuan inlom na thu asoi Pularem Roda Varte GS HPC General Headquarters and MDC ASHC chuan tho ho na chungchang soi fe in tho ho na thuthlung zia ani ZPM IO in Dr. Kenneth Chongliana Vice President ZPM le HPC IO in Purau Shinga President HPC ten he tho ho na thuthlunga hian ming an ziak ani he huna thu soitu Dr. Kenneth Chongliana chuan HPC le party dang nen hian tho ho na sign lo ni to thina ma se thata ka bo zui ani ngai lawa sign non angai le thina ZPM chuan anzia pui tak thu soin kalphung thar mi pui sarkar din turin ma an lameka an policy te ti thlothlin an policy te ti thlotling turin a soma kalphung hlui angmai maya ti lovin ti thlotling ngai turin ma an ladon ni asoin zoram hun shanga mar mi pui ayo in he thuthlung hi anzia kani ati ZPM Vice President chuan mason na chu akhairwal turani ti chu an policy pakhat ani a ZPM te chuan lemang andervedon lova Andervedon lo ni asoin an bial chuan ensan an lo hlo na sa hle ani ti an bit ngein an mu thu soin an ni chuan an remate an bo zui ngal don ati a an thuthlung zia te chu mar onaw te pu in ti beidong lova thata ka tho pui turin an bei sein an ngen thu an soya zoram siam that na turata na an policy te ti thlotling turin HPC unaw te kan mamo che uni atibok President HPC General Headquarters Purau Shinga po in thu soin HPC ten tho ho na thuthlung an nei to ten ngai sak zui a hlo ngai lova hunrei tak chung chu an mi le sa than khatte an ram mu hial ni in a soi ma se tharum thon na chuan thil tha a chwa thei si lova mi pui mi mir nu naw le mi pui te an thlabar reng maya kaushan po in ma son thei lo ani ati mitlom ngai le thanem ngai te malak na azara ralmong takin hunan mang theita ni in a soya an bial eroin ensan an hlo lak lo a mason in azwan kan bik emoni ti turin mason atakin an move theilo ani ati he huna hian mithar za somnga pahni ZPM a lomlu ngal ni in pulal hing lova mar le beril ba nei sang te point thu an soya zai thiam shang ten zain kal khom mi pui te an oya ZPM General Headquarters atangin shwai tu enge mazat an kala pulal sang bera tuivol nod block vice president chuan hun top lom thu soina huna mangani smuggling do na konga ma an lak na kalzela Assam Rifles le custom te chuan Iron Bridge Champhai district a Nimin Khan foreign cigarette beer case thum le waina vaya chenghoi somthum panga point pakwa pahni man hu an man smuggling do na konga ma an lak na kalzela Assam Rifles le custom te chuan Iron Bridge Champhai district a Nimin Khan foreign cigarettes beer case thum le waina vaya chenghoi somthum panga point pakwa pahni man hu an manani thuan don danin Assam Rifles le Custom Preventive Force Champhai te hian Iron Bridge huam chunga heng dan lavalak lu an thuruk te hi an mana custom lam te hian thu boy zia lu turin an bungrua te hi an kut ken zui ani khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chua thai ani a thlir tu te in zawain mangcha ule